Drage naše kajkavke, dragi naši kajkavci, po ne znam koji put vas pozdravljamo z Vuglovca, iz Šumske vile, tu nedaleko Ivanca. Još jednom najnovijem podcastu. Današnji gost je jedan od naših najpoznatijih, ali i najproduktivnijih umjetnikov koje mi Zagorci uopće imamo. Adalbert Turner Juci. Juci, dobro nam došel. Bog Ivek, Bog si. I kak ja volim reći, hvala kaj si došel, jer obično ljudi furt imaju nekakvoga posla, ljudi koji su tako plodni i uspješni poput tebe, furt su gužve, furt ti svi zovaju, nam je korona malo pomogla zdaj da si malo mirnejši bil. Pa, kaj se toga tiče je, ali kaj se tiče kad te nehči zove piti i jesti, onda Bog me to se ne odbija. Dobro, to si sad otkril kak smo te namamili, bi rekli Ja, pa Latinci, vidiš. i ješku sme ti deli. Ja, gledaj, to je tako jednostavno. Dobro, ali onda moramo i reći da nismo ga zvali samo jesti i piti, nek smo ga zvali i da priprema jesti i piti, tako da danas je on glavni kuhar, o tom potom. Je. Kaj se muzike tiče, ti si zapravo počel dosta rano kuhati, aj bi to tak rekli, ali je, koliko sam ja primijetili, koliko ja tebe poznam i pratim, malo si drugač počel neki drugi zagorski muzikaši i glazbenici. U kom smislu to mislim? Obično dečki imaju nekakve gažerske bendove, igraju pokletija, stamburica i tam i onda nakon određenog vremena ljet se zmisliju, mislim ne da se zmisliju, odlučuju i da ja zdaj neke svoje snimiti. Ti si zapravo već početkom 90-ih odmah krenuo sa nekakvom samostalnom karijerom. Je, mislim, prve snimke koje smo snimili, to je bilo 92. godine. 92. godine. I to je bil band iz Rogaca, kak smo mi nekad bili Hum i Rogatec, to je bilo se, bi rekli, jedno selo. Onda kak se juga raspala, pa je onda tu sad sutla bila granica. Onda već to nije bilo tako lehko, pa smo onda zvali Rogatec, ili si prije si rekao, gremo samo prek, ne? Ja. Tako da to je bilo to. I tam ti je bil jedan band koji je od 80 i možda čak 3. 4. već su počeli oni neke delati. I čak su isto nekakve snimke prije imali, onda su neke se razišli sa prijašnjim pjevačem. I onda sam došao ja u igru. I odmah smo išli snimat jednu pjesmicu koja se zvala, ako se ne varam, Ponovno rojen, na slovenskom jeziku. I to ti je bilo, to se je dosta vrtelo na Val 202 Ljubljana, to je bilo onaj poznati novinar Bula, Goran Bulić, on je to vodil. Uglavnom radi se o roku, ne? Jasno. Ja sam bil rocker, zadrti rocker i ja sam danes, kaj se tiče mene osobno slušanja i tak, uvijek sam u toj rock nekakvoj maniri. To volim, to obožavam, soul, blues, funk, to je to. My life story. Dobro, ali nakon toga početnog, ajmo reći, poluamaterskog nekakvog... Da, mi smo odmah krenuli i, kak bi rekao čovjek, i koncerte delati i studiju autorsku glazbu smo mi nastavili delati, snimati. Onda sam čak i ja snimil, sad sam pozabao sam već kojega ljeta je to bilo, ali isto je bilo tu negdje 94. 5. sam snimil isto autorske pjesme Laura, pa bil je s bendom Bahnhof, nakon Kaligule kad sam prešao na Bahnhof, onda smo snimili kaj je bil hit. To je bilo, ja mislim, baš tak negdje 4. 5. Već ljubile ne bom. To se zmislim na radio RHZK, ne, Radio Krapina ti je bilo. Da imao si domaću ljestvicu i stranu. I ti si bil na strani? Na prvoj ti je bil Alen Vitasović. Ja ne morem više tako, ja ne morem već nije. A ja sam bil već ljubile ne bom, ne. Kao na strane. No, domaći čovjek, ali dobro, fljatno je to bilo. I lijepo je, bili smo prvi i to, ne znam, tjednima. Mlađe generacije te znaju ko Krapinčana, ali evo da sad spomenemo, znači porijeklom si Sumora Suti, tam si proveli djetinstvo i od tu ta veza s Rogacem koje je zapravo, kak si sam rekao u uvodu, jedno te isto mjesto bilo. Pa gledaj, mi smo ti Humčani gore, kak bi ti rekao, ja sam furt rekao za Hum da je to centar svijeta, jer tam ti je zapad, si kad ti glediš zbog naše straže, odnosno današnji vetrpak, kak se zove, to su ti stalno bili stranci dolazili, to ti po 250 kamionov šleperov ti je dolazilo u stražu po robu, a to iz cijeloga svijeta bi rekli su dolazili. Na strankinje? Aha, gledaj, čuj, to i tam ti je koji puticu dopeljal, ne? No.
No i uglavnom i tak smo ti mi dosta bili, koketirali smo i puno normalno sa Slovenijom kad je to granica. Sad je granica, ali prije je to bilo normalno. Kak sam ja, recimo ja sam se rodil v Celju, zake, zato jer mi je Celjska bolnica bila bliže. Da. I onda smo svi hodili v Celje. Pa i mnogi Krapinčani su rođeni ili Ptuju Isto ili Ptuju, Celju. ali je bilo i Krapini rodilište. Više Rajaca je rodil v Krapini, ako se ne varam, baš Krapini. Za nje ne znam da je Pico v Ptuju rođen. Ali mislim da je Rajac čak i rojen baš Krapini, jer je bilo rodilište nekad Krapini. Ne? Onda su prešli gore Ptuj i velim, mi smo Celja gore nakon dosta gravitirali. Nakon Rajko rodu, kad su vidjeli kaj to ispada, onda su počeli rodilje Ptuj shvatiti. No. Rajko je iz Amerike. No, ne, bo kaj kad za Amerike. No, i da, kaj sam pričao. Da, i tak smo ti mi dosta koketirali, ja sam dosta koketirao sa tom Slovenijom, kad je to, tam si na granici. I onda na kraju krajeva mi smo svi praktički humčani, naš govor isto koji ti je zaštićen, ne? Isto kak je i bednjanski, tak ti mi imamo humski. Zdaj, če bi te nekaj govoril, neč me neš rozmo, ne? A bi si me rozmo kaj? Vse. Vse, te pa dobro, te pa vredi, ne? Zdaj, če ti povem, da sem jaz hodil v Rogatec, ker so tam bili moji mužikoši, ne? Vsaki dan. Vsaki dan smo Pa bili. dobro, zapravo nisi nikad hodil, to je bila jedne meste. Ma ja, se tako da greš. Nije bilo graničnog prijelaza, kam danes bilo most. Ja, tako da greš, zdaj, kako smo mi rekli, kam greš, grem zupat si na Gemiš, ne? No. Bertija. No, Bertija ili bilo kaj, ne? Ili preboljše, ki grem na biljar, ne? Razumiješ? I to ti je to. I onda ti je tak, kak si koketiral dosta sa Slovenijom, onda si morali na slovenskom jeziku snimati, je bil band. Ali uvijek je to ti je recimo zanimljivo. Ti to ne kužiš, ali kad u studiju ideš snimat. Mi Hrvati, Slovenci imaju puno mekši O, A, I, ove... Slovenci imaju puno mekši, zato Slovenka voli u nas zagorce. No. I sad ti i onda kad ti govoriš mi bi rekli ljubezen, ne? Ali nije, ljubezen. Ljubezen. Znaš, to su te neke sitnice i kad to onda v studiju čuješ kako si seljak da govoriš onak trdo, ali misliš da dobro govoriš, a onda se sposereš, ali dobro, nema veze. I načel sam se, čak sam i onda u Ljubljani na njihovoj nacionalnoj televiziji sam sinhronizacije radil i reklame snimao, svašta, tako da bilo je jako zanimljivo. Ne? Znači i danas dobro govoriš slovenski, nisi pozabavil? Pa govorim, ali nisam tak dobar kak sam bil normalno prije kad si ga aktivno česal, ne, mislim. To je normalno jer ja sam u Sloveniji najviše sviral. Svi moji rock bendovi su bili manje više iz Slovenije, dok se praktički nisam opet vrnulo na prav na Hum, odnosno Krapinu. Kad sam se preselil, onda smo, i već prije smo praktički imali jedan krapinski band Pic, Tom Antolić, Krapinčani, ne, i tak ekipa, i bile Brankić Glavan iz Kašine znama i Kepac je bil na bas gitari. Uglavnom jedna lepa ekipica se složila, band se je zval A je to. Super, I česali smo kavere i super smo, super je bilo, dok je... I kad se već spomenuo studio, a da napravim uvod u sljedeći del tvoje, ajmo reći, glazbeno karijere, danas deca snimiju pred mobitelom, deneju na YouTube, jak je dobra pesma, mora imati milion pregleda ili neke. Prije 23 let izdati pesmu, snimiti pesmu, bilo je ne samo skupo. Nek je bilo i jako komplicirano i ozbiljan posao. Evo, vrlo jednostavno. Znači, ja sam snimal ih Ljubljanih Tivoliju i u 26-ici i Aco Razbornik je bil isto jedan od producenata i tak dalje. Znači, Vura studija ti je bila 150 marki. Sad si to zamisli, početak 90-ih, a plaća ti je bila... 200. Do 250 plafonija mislim da su bile. I 150 marki ti je bila Vura studija. A za jednu pjesmu da je dobro snimiš, da ju sproduciraš i sve ti treba nekakvih 25 sati. Sad si izračunaj za jednu pjesmu, a za album trebaš barem 12. Mercedesa. Stari, barem 12 pjesama. Ajmo reći Golfa. Ne, bog me je to teški Mercedes, jer ono vrijeme je koštal BMW novi, recimo šestak 320 ti je koštal 21.000 marki. No. Ta 2 BMW-a si mogao kupiti. Kužiš. Tako da to, velim, to je bilo abnormalno u ono vrijeme. A danas je taj na home recording sistem, danas svako ima taj mobitel, relativno su dosta kvalitetni mikrofoni da se čuje informacija, to je. Jasno. A i opet s druge strane imaš, danas za male novce možeš relativno dobre mikrofone kupiti, kompjuter
zvučnu karticu. I kad si to napravili, ako se neke razmiš da to malo si zmiksaš sam, puno je lježe plasirati to. Imaš društvene mreže, internet, to bilo okej, o tom ne treba ni diskutirati. Ali... Kad ti mene neko pita gdje si se vučil popevati ovo, on i tak dalje, sam rekao ko te vučil, sam rekao Bono Vox, Paul Rogers, David Coverdale. Radio Luksemburg. Me razmiš, kako to misliš? Pa tako kako sam rekao, stari, pa to su bile kazete, ploče i onda si uz njega si vraćal, skidal si stvar, nisi imao nigde teksta, to si sve spisavao dolje kada si čul, to je bilo čuflja, čuje, jebate, stari, pa to nikad nisi nič prav čul, stari. Kruži društvenim mrežama ova slika jednog teksta, kad si je čovjek, pretpostavljaju zagorski mužikaš, napisal na engleskom, ali sa Joy. Pa to velim, znaš, kako čuješ i tako si napišeš i kaj buš sad, ne? To sam napravio kao uvod, da velim da si bil dosta hrabar, jer si onda nakon tih prvotnih nekakvih snimki i bavljena glazbom krenul u ozbiljne solističke pop vode. Moram pristiti da sam zaboravil, jesi ti te pisao pesme ili su ti drugi pisali, recimo one prvih nekoliko koje su postale moja posljednja molitva ili moja posljednja molitva u biti, to je sad... To je bila prva zapravo tvoja pop pesma za koju snimio spot ili drug? Mislim da je čak bila jedna od prvih, da. Jer je ta bila na Dori 96. Moja posljednja molitva. Koja je bila ona kad si snimil u Silveru spot? To je bila ta? To je bila ta. Onda je mi za to bila prva koju sam barem ja primijetio. Mislim da je to... Mislim da je bila ta prva takva pjesmica. To je inače dosta napisao... uspješna. Dosta. Zanimljiva je pjesma. To nije pjesmica ono, kako bi ti rekao sad... Lake note na hit, ono na prvu i to je to. Ne, ta pjesma i dan danas ima svoju publiku, bi rekao. Je. To je napisao Željko Pavičić uz moje nekakve male, ajmo reći, dorade. Isto tako je bilo i sa Bjuticom, gdje je Bjuticu napravili isto Željko Pavičić uz moje dorade, ali međutim, znaš kako se tu uvijek bila nekakva, kako bi rekao čovjek, sranja s tim autorske. Nekad su dore bile autorske, znaš, i onda sad nije svaki autor mogao ući. Onda se uvijek neko trebalo supotpisati da bi ti kao mogli ući na doru. Pa onda su mene onda kao autora izbacili pa napisali nekog drugog, ali nebitno, mislim, to je nažalost tako funkcioniralo. Danas su drugačija vremena. A i ja velim, imam ja svojih pjesama dosta koje još niti nisu objavljene nikak da se to odlučim da bi opet izdal neki album. Kad sam se mislim, ajmo reći, dosta sam zapustil solističku takozvanu glazbenu karijeru kad sam se posvetio kazalištu. Ne? To bomo kasnije spomenuli. Onda ali sam malo tu stao. 90-ih mi smo već nakon te prve pesme, ako je bila prva, ali recimo nek bude prva, ali prva ona koja se zbilja čula. U Hrvatskoj koja je došla van onak, da. Mi smo u tom zagorskom tu bazenu, da tak velim, ju rado slušali, neki smo te znali iz viđenja, neki nismo, ali smo bili, da tak velime i ponosni da tu naš čovjek je na televiziji, nije tak se spotem limitirao na televizije bilo koji. Pogotovo mi kajkavci smo bili uvijek, nažalost, u manjini. Dobro, velim, ta pesma je bila na Štokarskom, ali opet... Nema veze. Ali velim, bilo nam je tog, ali onda je i čulo se za tebe po Hrvatskoj, međutim nekak imam ja osjećaj ovak sa strane, nisam to analizirao detaljno, ali baš da je sa Milion Kokić, da je bilo onda si postal baš nacionalno poznat, da su te ljudi počeli baš i prepoznavati. Ne? To je bila ta Bjutica, kako mi zovemo, ili ljepota, ne? To je bilo stvarno hit i to smo znali da bude hit, ali nismo znali da bude baš takav. I dobro ste na kraju prošli pa mi smo bili moralni pobjednici Dore. Vi ste drugi ili treti, kako ste? Drugi smo bili, ali velim, moralni pobjednici Dore, jer mi od žirija nismo dobili jedan jedini bod. 3 minute nam nije niti internet delo. Samo recimo da velim današnjim generacijama da onda 2001. godine kad smo bili Emilija i ja na Dori, da ti je bilo samo od grada Zagreba smo dobili preko 250.000 glasova. S područja grada Zagreba? Samo iz grada Zagreba, di je onda cijela Hrvatska. Onda ti je jasno koja je to bila i gledanost i kak je Dora recimo koketirala onda kak je danas. Ne? Tako da to je velika i recimo mislim da je, sad ne znam da nemam bubnu neke bez veze, ali bilo je emitiranja, stvarno da nemam bez veze rekao, ali abnormalno puno. Znači, nema radija koji nije barem 2-3 put dnevno
Je, pa zapravo je radijski, radijski dobra pesma. Ona je easy, ono. You look like $1 million. Znaš, onak, vozi. Je, to vole. I pazi, bebas, gledaš kaj je $1 million, mislim. Je, ti miguljicu, ne? No? I onda je, nakon, sam si rekao da si zapustio tu nekakvu solističku karijeru, ali prije tog kazališta, koliko ja bar znam, je negdje 2004. kad su došli Gubci. Tak negdje, da. Ali već sam ja bil kazališta. A jesi? Onda idemo kronološki. Ti si zapravo prvo nisi došao u kazalište kao zaposlenik, glumac, nek si prvo audicija. U kosi. Audicija, tako. Išao si na audiciju za, to je svjetski poznati muzikal, ako neko ne zna od gledatelja. Kosa, da, odličan. I prije tebe su ga pjevali i hrvatski i jugoslavenski mnogi poznati vokali. Pa, ne znam ko je... Nije to moglo bilo ko, to ću reći. Da, pa to je, gledaj, nije to općenito, sad kak smo u kazališna scena je, pogotovo mi kazalište komedija, to je glazbeni teatar. Di trebaš 3 elementa moć odraditi, znači moraš znat. Trebaš znat odglumit, znat odpjevat i znat odčagat. Trebaš i tancati, nije to samo tak. Yes. I sad ta 3 elementa treba spojiti u jedno i to mora biti sinkronizirano, mora biti top. Sad, kod nas pjevača su uvijek govorili da smo mi smo svi odlični pjevači, ali smo kao loši glumci. No, međutim, nas nekolicina koje radimo, mi smo i, hvala Bogu, i glumački zadovoljili sve kriterije, tako da sve je to super kad se toga tiče. I velim, to je jedna kad uđeš u kazalište, u tu umjetnost kad uđeš u kazalištu, to je stvarno jedan svijet koji ti daje ti mogućnost. Ono da se izraziš, možeš biti neke kaj nisi ni sanjao da bi mogao biti. Znaš, jer to scena dozvoljava. Ti si, kad si počeo nastupati u Kosi, onda si s njima dalje suradnje ostvarivao. Da, bili su jako zadovoljni. I na kraju su te zaposlili kao stalnog solista. Znači, zaposlen si u kazalištu komedija i to si i dan danas. Tak, i Bog da, dok ne. Ono je zanimljivo ko je pratio tvoju te glazbene, nemam rekla više početke, to su već bili debutice, već si imali ti par hitova. Bil si jedan od, mnogi su govorili, najfinijih, najljepših, najtoplijih tenora. Međutim, onda... Je. Ali onda si s Rajkom Suhodolčanom, sa Vidom Balogom i sa Adamom Končićem sasvim slučajno osnoval Gubce. Ja znam da je bilo slučajno i znam prikom ste priklijeti bili. Da. Ali kak su skužili, ko te onda natirao da počneš popjevati bas, jer ovi koji te sad poznaju, zapravo znaju da imaš jedan od najdubljih basova valjda u ovom dijelu Europe. Da. Gledaj, to ti je u biti, ja sam uvijek mogao duboko, ali to se nije nigde iskalo, znaš, rockeri, kod ti bu bas, nema rockeri basa. Ne, osim, ajde, a gledaš Johnny Cash koji je u country maniri, onak ima malo dublji bas. Ali kaj je bilo? Bilo ti je vrlo jednostavno, Rajac jedan dan onak veli, Purman, aj bi ti mogao bas popjevati. Sve kad gledaj, ja ti moram dolje rastegnuti se, ali ne znam do kutu, moram vidjeti kaj treba, ne, pa daj probaj ovo, ne. Ima jedna stvar, mislim da mi je rekao, daj si u Google od New Swing kvarteta, mislim da je Precious Memories, nešto da je bilo tako, sad moraš to, velim, ja ga nazovem, moram. Najsrati, veli on. Veli, moraš? Pa moram, no. Jer, pa to, da, idemo. Bomo napravili kvartet. Sve, idemo, Kekec, ajde. Idemo, ali... A zakaj Burma i Kekec? To ti ja imam, on mene Purman. Purman? No, jer moj otec na Humu, njega imao i za Puricu. Aha. Kužiš? No, a ja Kekeca od milja zovem, Rajka zovem Kekec, ne. Ne znam, se zmisliš... Kako ne, Bojca i Kekec? No, i Bedavnjec, Bedanec, je, no, to su dječje serije, da, naše mladosti. No, i tak ti to se malo mi zafrkavamo i to. I tak ti je tu krenula ta priča koja je nastala, Bog me, ozbiljna priča. Di sam bil jako, jako ponosan i stvarno smo krenuli super. Napravili smo jednu dobru stvar i promociju za Kajkavce i za Zagorje i
I na to sam bilo ono baš vesel, ali, znaš, pomalo ti se, kako to bi rekao, samo dojde pomalo kraj. Zasićenost, jer mi smo i dosta delali i kak imaš posla preveč tu kazališta, pa onda negdje trpi, a to ipak od kazališta živiš, ne. To je bez danja jedna, kako bi rekli Dalmatinci, fetiva. Splička je jedna splitska stara dama, sedla sam uz njom prije par ljeti, imaš toga dosta na jednoj terasi dolje u Dalmaciji, onda ona se kritizira, znači te žene v penziji, pogotovo u Dalmaciji, nema kaj delati. Nadzorne kamere. Tako, i onda ona sedi, a uvijek zrihtana, onda neka je bile o mužike i nekakvi su Slavonci tamo, a onda veli ona sad ubacivala je malo viškog govora, ali ne bi onda rekla da a ništa mi se ne sviđaju ovi ti konji, ti Slavonci, ali oni vaši karteti gube kad ja njih vidim onim mašnicama. Niste vi tu i same, kad se tiče mužike, vi ste jedan, znači od tad je sve je bilo, znaš. Evo, Bilje i naš, mogu reći, prijatelj i Drele prije glazbeno puro po nacionalnom nivou zagorski, sve, ali to uvijek bila neka zafrkancija i sve. Vi ste to stigli na jedan dostojanstveni način. Je. Uvijek smo, ja sam baš, i to sam ja uvijek Rajecu govoril, gledaj, mi moramo biti navik konj za trke. Mi se ne smemo spuštati ispod nekakvog nivoa, znači uvijek mora biti to pljetno, zrihtano, spikica dobra, tu i tam vicek koji za frkancije malo si zatancamo, da je uglavnom uvijek vedrina i osmijeh do uha, znaš kako se veli. Zake, pa kad čovjek ti bo došao na koncert, kad zna da bo mu lijepo, da bo mu fletno, da bo veseli išel doma. To mu je bitno. A sad, ne, znaš, ti kad gledaš danas te klape, pa ne znam, bilo je 2003. je bilo 630 klapa registriranih, pa toga je ipak malo previše. Ja mislim da ih je danas već 10.000 ovdje, nema. Ali dobro, super, ja ne velim da ne treba, dapače, treba, ali ne mre samo to biti. I opet uvijek velim, trebali bi malo vedrijih pjesama imati, klape, ako me razmiš. Pa ne mreš samo, Samo mu fali ona ili more. No, neke furt samo su žalopojke, ja to razumem opet, ali pa daj 2-3 žalosne, pa daj onda 2-3 kad se ma zatancali, kad me zahuškali male, ne? Zabrava baba. No, evo, i tak, to velim, ne? I tu smo mi recimo došli ko točka na i, jer su stvarno naši koncerti bili posjećeni i to je bilo... Napravili ste i puno, barem nekoliko igala koncerta velikih. Da, velikih, i čak smo se usudili i napravili smo u počast koncert i Emovcima, 4M, ne? Da. Idem ja, ne ti ne, i one stare stvari. Da, to je bilo u Lisinskom. U Lisinskom, odličan, to mi je ono bilo, meni je to bilo predivno osobno, jer to je već umjetnost, znaš, to je ono, kaj velim, da trebamo uvijek težiti ka boljem, kvalitetnijem, a ne se spuštati ono samo da, čuj, ako nemaš posla, onda ješ studio, zapriš se neke delaš novoga, zmišljaš, a ne sad da boš sad baš na svaku selendru išel. Ima da pače, dojdeš ko gost, odradiš neke ono što ti jesi, ali ne da boš, ajmo reći, na nekog natjecateljskog karaktera, jer si ti iznad. Kvartet je bilo onda top. Ja znam da Oliver je bil samo iznad nas, možda jači u tom trenutku izvođač u toj godini. Ne? Dobro, dolazili su vas slušati i premijeri i predsjednici. Svi, pa ne, stvarno, to je bilo top. Mi smo bili ono, kad bi čovjek rekao, stvarno top. Ali došlo za zasićenja. Pa je, gledaj. Danas je Kvartet Gubec u drugom sastavu. Da. Ne znam uopće jak djela još, već dugo nisam ih nigde ni čul, ni vidio, tako da... Dobro, bila malo i korona, pa... Pa je, gledaj, korona je sve zdrmala, mislim, našu branšu je korona, pa malte ne ubila. Ja znam da ja ove godine, kak je bila korona, ja nisam odradil nič. Tu i tam možda koje snimanje nekakvo ili ovo, ali to je niš, to katastrofa. Ali, Bože moj, nadamo se da se u to popravilo, jer pa ne vrta tako čiti da. To sigurno. Ali ti si isto kroz ovo cijelo vrijeme, ja to moram reći kad se na neki način privatno znamo, ali ti uvijek i neke djelaš kao zase, ali to negdje hladice stoji. Voliš sad djelaš koliko znam zadnjih, evo, suradnju si imao sa Žunom, našim Kudelićom, ali i sam djelaš tekstove i glazbu i imaš svoj jedan doma mali studio u kojem zapravo mali. Sve ono kad ti treba imaš. Imam, da. I delaš, ali jedan, nekako bi rekao, nekomercijalni stil. Ako znaš kako ću reći. Da, pa to sam ja ne mrem, kak bi rekao. To je više neki soul, blues, pa da, to je, jazz. Tak je, to sve nutra ukomponirano, jer ja tako sjećam, kužiš, to slušam. I ja teško da bi mogao, ne znam, napisati stvar nekakvu, možda bi, kaj ja znam, kad bi si zel cajta i tak nekakvu domaću, onak da bi bila onak
kako bi ti rekao, jednostavna, ne? Recimo, meni ti je predivna stvar ona, i to bi si htio snimiti zase, rad bi da se vrne te presrećne noći. A, da, Podvinčani. Nisu to Podvinčani, nek to su, ja mislim da su to bile violine Zagorja. Da se vrneju, rad bi da se vrneju, rad bi da se vrneju, te presrećne noći. Kavalir isto, jel? Jesu oni to popjevali, ali mislim da je to pjesma od violine Zagorja. Recimo, to je tako jednostavno, imam i onako malo irski štih, ajme, meni, ja to obožavam, kužiš. I one irske narodne ja obožavam, to mi je fenomenalno. Pogues. Pa da, i one Wellerman, My Mother Told Me, one stare, kužiš, onaj Road to Dublin. A si morao buš si zube da ti spukati malo, znaš? Ja, kaj buš male onak, da. Veli, meni je to, odlično mi je tak, i sve to kaj koketira, ajmo reći to world music, taj nekakav, to je njihova narodna glazba, maltene, ali nama je ono, egzotika, naš ono, svjetski, ne? Kužiš, tak da ja isto volim u ovoj našoj. Htio bi da se malo zagorska muzika, kak bi ti rekao, osuvremeni, jer kad ti gledaš naš Krapinski festival i tak dalje, sve je to nekak na isti kalb su pjesme i sve popevke su ti zeleni bregi, nekakva sjeta, tuga ili ne znam kaj. Evo kad sam baš to spomenu, kaj ti misliš, iskusan si i imaš i znanja i iskustva u muziki, ali i u organizaciji takvih stvari, ko je tu kriv? Zake, pitam. Imamo puno dobrih autora, nem rekao vrhunskih, imamo i vrhunskih, ali imamo puno dobrih autora, imamo puno i dobrih izvođača. Je li možda kriv organizacijski odbor ili oni komisija koja odlučuje kakva pesma bu prešla, pa onda autori povezani naravno s njima djelaju tak po narudžbi pesme takve kakvi oni hoće, samo ne muti vodu, ili je to zapravo krivnja autora koji jednostavno takve pesme djelaju? Pa gle, ja mislim da se trebaju tu vrata otvoriti apsolutno svima i da treba korak napraviti naprijed. Znači, moja vizija Krapinskog festivala ti je, ok, ako hoćeš imati protokol u festivalskoj dvorani, ok, nek bude, odradi taj protokol tam koji je, ali festival kao festival. Stari moj, daj ga ljudi, brate, da ga vidi, daj ga sportsku dvoranu, da more samo je pol ljudi dojeti, da si more čovjek Krapinčan pogledati festival i uživo. Ne. Razmiš kaj hoću reći, to je prvo. A drugo, treba biti za mlade. Znači, ti danas, kajkavski je aktivan jezik, to nije zmišljeni jezik i to nije jezik prošlosti. On je aktivan i danas. Mi se svi kajkavski spominamo. Da, to je, ali ne govori za sam ovaj festival kajkavske popevke Krapina. Zato ti govorim, ako boš dao mladima, rockerima, bluzerima, jer ih ima, daj im, pozovi ih, daj ih prezentiraj. Od njih 10, jedan bu splival savršen. Ali to je, mi moramo im dati mogućnosti, jer postoji ljudi, a oni se sad nemaju ideje. Da, malo je to začahuren i zapravo sustav. Pa je, malo je to, zato bi ja htjel da to, ti napravi si petak, subotu, ne znam, si napravi taj dan koji hoćeš, koji jesu, ali daj barem četvrtak, nedjelju neke ono, ili petak daj za mlade, a subotu, nedjelju napravi ove. Ali mora biti taj odmak jedan da se vidi da smo išli, razmišljaš, jer ti imaš danas ima jako puno mladih, obrazovanih, glazbeno, pismenih ljudi, kajkavcov. I oni imaju znanje i hoćeju. I imaju, ja znam, čujem pjesmice kaj napravio, oni pa fenomenalno, bravo deca. I treba ih, ako vidiš da... Afirmirati, pomoći im da se afirmiraju. Tako je, ako ti vidiš da tebe ne bo niko nazval, to sam ja rekao, deca ne bo vas nazval, šaljite pjesme, ovo ono, kužiš. I onda se odmah razočara jer im pjesma ne projde. Kužiš, i onda to je, velim, mislim da treba se zakoračiti onak jedan veliki korak naprijed i da se treba prošlost spustiti tam gdje je i iti naprijed. Dobro, a prošlost, još jednu stvar kaj moram. Ne pozabiti, da se razvijemo, ali graditi na prošlost i idemo dalje. Ali jednu stvar kaj moram još se vrnuti na prošlost. Mimo ovih muzičkih, glazbenih stvari kaj smo pričali za gubce, ja mislim da Vida, ti, dobro, Rajko i Adam, ajde malo sa strani, ali da vas dva ste sigurno bili predvodnici vrhunskih fešti i da je ekipa možda i neponovljiva. Pa gledaj, to je stvarno smo bili, ta ekipa... Mislim da vaše internet fešte... Je. Gledaj, mi smo stvarno... Moraš nekakvu anegdotu, kaj se
Kad ste sve prešli? Jo, pa bilo je, svašta smo mi imeli, ali bilo je, ja mislim da je to čak naš prvi porin bio. Gdje smo Kekec i ja bili Makarska. Ja mislim da je bilo Makarska. Makarska? Da. Je bil porin, oni su Videk i u stvari, a je to bilo već tako, ne znam, moram poklerajaca pitati, ali bilo je dobro, znam da smo Rajka i ja smo bili, zovem ja Džanija 10 mojega pajdaša Stipanićeva, ne, i kumovina smo si, i zovem ga ja, Johnny, 10 Makarskoj dobro je, ne. Veli, imaš tam konoba Kalalarga, tako je mislim da je rekao. Aha, dobro, ok, to je to. Veli tam se dobro jede. Ok, dobro, Kekec, idemo to najti, lačni smo bili, idemo to si pojesti. Odradili smo tu nekakvu probu, ono kaj je trebalo i idemo zdaj mi to jest, ne. I sad mi dojdemo tam, dojde konobar, veli dobar dan, daj nam liter i vodu i onda veli kaj imaš za jesti, ne. Veli on, hoćete riblje ili mesno? Pa da vidimo i jedno i drugo, reći kaj imaš, ne. Veli, dobro, evo, od riblje imamo fini za predjelo, imamo rižoto. Ne, mislim da je bilo od hobotnice ili od sipe neke tako. Može biti crni od sipe. Da, mislim da je bil... ili od kozica. Da je bil od sipe, da je bil nekakav rižoto, ono velim ja može daj 2 puta. Dobro. Da sad mi pojedemo, ne, kaj imaš sad, pa imamo sad morskoga pesa u umaku od prošeka, neke tak nešto je rekao, može daj 2 puta donesi, i daj liter i vode, ne, dobro, sad već to, sim tam, dojde čovjek, nazaj konobar, veli, dečki jeste možda za desert, veli, ne, daj, neki si rekao da imaš i meso, ne, veli, onak malo zbunjen, konobar, gledi, veli, pa imam i meso, veli, kaj imaš od mesa, no? Veli, pa imam vam onaj ramstek fini i to beba, i veli, mladi krompir, to beba, donesi 2 put. Gledi, jeben ti već mu nič nije jasno, daj još liter i voda donesi, ti boga ljubim. To donese, mi to mohtamo, sim tam, veli, u međuvremenu donese liter i vodu, gazda časti. Već, živi, nešto nas lijepo se rado i dobro, okej. Dobro, izdaj, jeste dečki možda za neke slatkoga? Ne. Daj ti si neke, daj mi reći, a imaš kaj onih slanih inčunov i to si tam, ovi se već križaju, majku ti Božu, pa kaj ti misliš kaj su ovi pojeli, pa to ne možeš verovati, ne. Veli, i još radac, veli, purman, pa kdo bo to pojel, Bog, se pojel, tamo mi se pa malo popikali, ne. I stari moj donese rečemo, dajmo ovak jedan lijepo napraviti unutra malo inčuna, svega malo naš sira, pršuta, svega to, sve ono. Kapare. Sve, no. I on to donese. I sve to mi lijepo cevčimo i ne znam još koliko je litric prešlo, nema veze. I to mi lijepo ščešemo i dojde konobar, veli, dečke, jeste možda zdaj za slatko? Zdaj moraš donesti, ti majko Bože. Stari, ovi su se tam križali, to ti se drugi dan po Makarskoj već govorilo, dečki došli su ovi dva, majko ti Bože, pa to ne mreš verovati, stari moj. I drugi dan smo sve isto ponovili, ali nije bil morski, nije bil morski pes, ja mislim da je bila nekakva kao sabljarka ili neke takvoga da je bilo umjesto morskoga pesa. I rižota je bilo na čeljano ili na bijelo, a ne... I to ti je tak, stari, ovo je rekao, ne spominji mi ih, to u životu nismo vidjeli. To ti je bilo jako dobro. No i onda, znaš kak, nije to baš za kameru, ali nema veze, ljudi smo, ne? Onda smo ti znaš kako ono promijeniš okolinu, klimu, onda malo... Gastroenterološki je... Imaš probleme, ne? I sad nikak, majku ti Božu, i sad dolazi generalna proba. Ja već jemrem dihati, na štulju još 2 dana jem ovak. A zatvor? A zatvor, ne vlada. Kad je stari moj, i sad kreće proba generalna, ovo, ono. I sad trebamo krenuti taman mi. Dečki. I mislim da je bilo tako jedna 4 put. Znači, Sipa je proradila. Sipa je prodelala, stari, mi smo rikavali, ali nismo samo mi rikavali od smeja, nego si, ali to su recimo jedne takve vesele situacije koje...
Kad nažalost to svi imamo, tak bi rekli, problema s tim, jevi. Je. Ali kaj sad, Bože moj, ne. Ali glavno da je prešlo. Osim glazbenog posla, osim tog glumačkog, najviše kaj sad te zadnje vrijeme zaokuplja, cijelo ovo vrijeme, našao sam čak, neke sam slučajno naišao na neke Disneyjeve liste, pa sam se sam iznao, ja sam znao da ti djelaš sinhronizacije nekih crtića i filmova, ali kad sam ja vidio koliko toga si ti napravio samo za Disney, a gdje su drugi, jako se puno tam spominješ, kako je uopće došlo? Znači, to je, da gledateljima pojasnim, dosta zahtjevna stvar je ti osim lijepi glas kojeg možeš ili ne moraš imeti, ti moraš znati vrhunski odglumiti lik koji nije u tebi, koji je nacrtan tam. Nije to tako jednostavno i rijetko koji čak i profesionalni glumci to ne moraju svi delati. Da. Kako si uopće došao od toga i kako toga si puno sve napravio do sad već? Ba, stvarno puno, nemam pojma, ja sam to od 2003. aktivno radio svaki dan, po 10-15 crtića. Katastrofa koliko sam to radio. Johnny Bravo? I to sam, mislim da sam delal isto i svašta je bilo. One talične tome, one Lucky Luke, Daltoni, oni ili kak se... Ma svašta sam radio, farme, one... Disney je isto Mala sirena, onaj Niko, Božićna potraga, to su sve ovi nagrađeni... Čak si nekim crtićima sam vidio od Disneya, velim, ja sam samo gledao Disneyjeve, ja sam slučajno, negdje si glumio i više likova si simbolizirao. Da, i više, i negdje sam... Istom filmu. Da, i onda i ona, kak se zove, Toy Story, ne, ova... Priča o igračkama, ne, onu stvar, kak se zove ona... You got a friend in me, ja tvoj sam prijatelj. Ja tvoj sam prijatelj. Velim, ali nisi samo popevao, nek si Ne, gluma i sve. I zadnje od ovih dugometražnih nekakvih da sam Pocahontas radil. Mislim da je bilo Pocahontas ili sam, možda još nešto bilo, ali ne znam stvarno, nisam već dugo jer su stvarno, honorari su dosta pali pa se onda to sve nekak, kak bi rekla, razvodnilo. A inače su bili dobri honorari za organizaciju? Pa, ovisi kak je koja rola, nije sad, Disney glavna rola, ona ima donekle nešto, ali to je sve, to ti je niš. Da smo, kad gledaš ti koliko originali zarađuju, mi dobivamo nič, bi rekao čovjek taman da si prejdeš i tenisice kupiš. Evo, doslovno tako. Ali nisu to neki honorari, ali je recimo zanimljiv posao, meni je to bio jako zanimljiv posao. Ali kaj sam pričao, pričali smo o tome kako dojdeš do toga, ne? Recimo imaš situacija, ti je bila gdje su mene iz Disneya zvali Mala sirena, onaj kuhar Louis. Mm-hmm. Bilo nas je, pa ja mislim, preko 60 glumaca. Za jedan lik? Na castingu, na voice testu i castingu za taj lik, za to kuhara Louisa. I čak su i mene prvi put odbili. I onda na kraju su iz Disneya, Disney ti je jako rigorozni su po tom pitanju, znači zahtijevaju top. I mene su prvo odbili, ali onda su poslije nakon svega kad su imali ponuđeno su rekli dajte rečite kao Juciju i nek samo smanji doživljaj. Aha. Kužiš. I onda mi je redatelj rekao, to je to, super, odabrali ste, ali malo ćemo smanjiti ovo. On se rekao, super, vi recite kaj god, ne, jer ipak imaš redatelja koji ti sugerira, odnosno vodite kroz sinhronizaciju da dobro odradiš, ne. Tako da i treba biti redatelj na kraju krajeva, ne, da si u filmu tom, da si u biti unutra onak kak treba biti. I tak ti je tu krenulo i onda ideš, kad si jedanput u njihovoj fonoteci unutra, onda je to te već oni, kad ti dođe neki crtani, već ti oni odrede, aha, već zovi ga. Njega za njega i... Već znaju. Da, već ti to ide. Tako da oni su jako rigorozni po tom pitanju i to ti stvarno može biti na čast, ako uđeš i ako si u Disneyovoj unutra ekipi, ne. Društveno si bil uvijek aktivan, ono kaj se prvo nekako sam zapazil je jako se bil aktivirao svojevremeno u Dinamu, odnosno ajmo reći navijačkom tom Dinamovom svijetu, gdje si davao njim podršku u onoj borbi jedan čovjek, jedan glas. Da, Dinamo je naš. Pa je, gle, jer meni nije normalno da nekakva udruga
postoji gdje neko s njom barata, ja sam gazda, stari moj, a to je gradska udruga građana. Kojiš, i nemaš ti, bi rekao čovjek, pravo glasa, a to ne mre tak biti, ne? A i svi znamo kaj se delalo, kako se delalo i zato smo se jedna intelektualna ekipa navijača se složila i Da, i pjesmu ste snimili. I pjesmu smo složili, to je dirigent moj iz kazališta, kolega Dinko Apelt, on je to doma zaranžiral i snimili smo ju u Zagrebu, sad ne znam, već sam pozabao kako se studio zove, nebitno. Ovu, kak ti, novu himnicu navijačku, ne, zajedno za Dinamo, ne. Dobro, ali kad pogledaš realno, Da. to ke se Zdravko Mamić bil bog i batina i evo, vodiju se i procesi protiv njega da je i izvlačio s Dinama penaze, on tvrdi da je ulagal puno više, neka je izvlačio sad o tom potom, ali imamo situaciju da već 10 ljet navijači vladaju s Hajdukem i od toga apsolutno nič. Imamo s druge strane jednoga takvoga koji, mislim, ne brani ga, nek samo hoću reći da ipak je velika razlika, ti imaš jednog gazdu koji je financijski zainteresiran da taj klub funkcionira. S druge strane imaš da navijači zapravo odmijenjaju trenera na ceste i takve stvari. Zake misliš da je to bolje? Pa gledaj, vrlo jednostavno. Ti bi, hoćeš imati privatni klub? Picek, nema problema. Imaš para. Znaš kak je rekla tetka Džana? Mali, kako se ti zoveš? Alili, imaš ti para za to planarinu? E pa ali, aj ti ga prvi zalile. Ili čune prava pionirska. Prava pionirska. Me radme, stari, imaš ti para za to planarinu? Nema problema, stari, kupi si klub i delaj kaj hoćeš. Dok je to... Ma tako je i napravil. Nije ničo napravil, stari. Dok je to udruga građana, stari moj, dok mi to građani, porezni obveznici financiraju, pa ne moramo se tako ponašati. Da, i financirao se... I onda se prodaje, primjer, prodaje se Eduardo za 25 milijuna onda, ili kak je bila, više niti ne znam kaj je bilo, dolara, eura, kaj su bili, euri. Funte, valjda od ne znam kaj je bilo uopće, nebitno, ali 25 valjda nečega, milijuna nečega. I onda su Šukera pitali na latinica je bila. Dobro, a koliko država od toga ima? Veli nič. Kak nič, Bog te nema dati? Stari, pa nemamo još zakona za ta športska oporezivanja, ovo transfere i to. Molim! Pa kaj ste vi ljudi, pa kaj smo mi ovdje? Čemu se mi spominamo? A Španjolske tuži u Mesija, Ronalda, sve tuži. A mi godišnje damo, ne znam, 40, 50, 60 milijuna kuna dajemo nutra u ti Dinamo, održavanje i ne znam kaj. I ovi prodaju igrači i od toga niš se ne vraća, nič čeka malo, pa kaj to? Kužiš? Ali nisi ti nezadovoljan samo sa Dinamom, ti si bil nezadovoljan i situaciji u Krapini i aktivirao si se čak i politički u sav svoj posel i sve to. Kak si se odlučio za to? Kako bi rekao... Duže vrijeme si ti politički aktivan u gradu. Glej, ajmo reći ovako. Ako vidiš da neke ne štima i ako vidiš nepravdu, ti moraš ukazati na tu nepravdu. Mene su tako odgajali. I to je jedino normalno. I dok god se nemo vrnuli u to doba, dok bude to normalno, nama ne bo dobro. Me razmišljaš, danas su kriminalci, kak se veli, uvaženi građani, naš stupovi društva nekakvi, idoli mladima, alo. I moralne vertikale. Je, stari, a nemaju morala nikakvoga. O čemu se mi spominamo? Pa normalno da to nije redu. Kako nam je sudstvo i sve. Ali opet velim, ja idem prvo od sebe. Iz svojega sela bomo rekli. Idem tu da vidim kaj moram tu, ako moram kaj pomoći, super. Ako bi me prepoznali kao poštenjaka da ljuci bo neke napravili ili ne bo napravili, opet dobro, nije to problem, ali meni bo lakše. I moje deci bo lakše, jer im rekli im, deca, ja sam probal. Nisam bil tiho, nisam glavu pokunul i mučal. Nego sam rekao, to ti ne velja i gotovo. Me razmiš kaj ti hoću reći? Jasno. I to je to, i mislim da je to jedino pravilno. I zato se treba angažirati, jer ako ti glediš da Krapina... Ti sad si gradski vijećnik. Jesam, da. I hvala lijepo onima koji su me zabrali. Ti kad glediš, ne znam, s 3000 glasa, od 10.500 ili 11 koliko ima glasača u Krapini, sa 3000 glasa HDZ drma već godinama. Desetljećima, ne godinama, desetljećima. Kužiš, i niš se ne mijenja, nego da pače sad se ništilo. Razmiš, ali uvijek imaš nekolicinu ljudi kaj veliju, ojme meni kako je Krapina lijepa. Pa Krapina je lijepa i navijek je bila lijepa. Ali ne mora od ljepote živjeti.
Ona se treba razvijati, mora iti naprijed. Razumiješ, mi ne moramo dopeljati investicije nikakve, moramo mlade dopeljati, zadržati ih na kraju krajeva. Kaj misliš kaj je prašlo ljudi mladih s Krapine sad? Da, prešla se ono kaj mene recimo ko Zagorca smeta v Krapine, ke dojdeš s nekakvim poslovnim ljudima. Ne, hoću reći, nema vrhunskog restorana, imaju gableci, dobri, kvalitetni, čak i odlični, ali ovak, nekakav vrhunski restoran, da bi bil... Nemaš javnog WC-a. To je recimo, ali ti si evo Krapine, živiš i ti se bavil nekad ugostiteljstvom, zakaj nema Krapine jedan odličan restoran, kaj nema ljudi koji bi ga posjećivali ili se ne usudio? Pa Krapina je jako zanimljiva sredina. Možda u početku bi Krapinčani bojkotirali. Mislim, to bi bio restoran sa skupljim cenama, to da se razne. Gle, restoran ne mora biti fast food. Mislim, automatski to prvo dobivaš uslugu takvu i sve ostalo, znači to ima svoju cijenu. Ne bude šniclin, recimo, običan 100 kuna, ali bude sigurno između 70 i 80 kuna. Kužiš, to je normalna cijena za restoran, za nekakav... Na višem nivou, u jednom... Pa, ajmo reći da je srednji nivo. Da je srednji nivo ono ka viši, ne? Da računaš da recimo za 500 kuna se 3-4 osobe moraju si nekakvu večericu s eventualno jednim pićem pojesti. Što je normalna cijena. To nije pretjerana, nego to je nekakva normalna cijena. Ali sad, gledaj, da boš sad u Krapini ima restoran, opet kad boš po osobi plaća 100 eura i takve finte, to bojim se da tu klijentele baš i kod nas Krapine nema takve, ne. Mada možda se varam. A gledaj, u Zabočkom području ih imaš 2-3, Marin misli se ima 2. Je, štima, ali velim, imaš, nažalost mene recimo isto to boljika, moram reći da... Jer dopeljaš investitore, si spomenuo, to mi je pola, pa dopeljaš investitore Krapinu, kamo si otpeljal na nekakvu gala večeru? Sigurno ne buš Krapinu. Ne, nažalost moraš iti ili Kozjagore, ili Kuglicu, ili ne znam. Dobro, ali Vuglec spada teritorijalno pod Krapinu, to je Škarićevo, to je već rubno, 50 metri od Krapinskih toplica, ali u samom gradu nema. Centar, grad Krapina, ti recimo i ovo kaj me smeta, kaj nisu niš napravili, rješavali su infrastrukturu komunalnu, znači kanalizaciju i tak dalje. Kad su delali cestu. I umjesto da su to delali onako kako spada javni natječaj, da su napravili projekt, pa da se tu jedan nivo, da su se išle, jer to je stari grad, stara jezgra, granitne kocke, lijepo kroz u istom nivou, drvoredi, razne šetnice, sve kroz cijeli centar grada, da se to uredilo kako spada, jer se sad to kopa, sad 34 let ne boš više uopće to teknu. I opet nisu napravili topli kanal, nek su opet samo obične cijevi, unutra deli katastrofa, ljudi se smiju kaj to djelaju. Dobro, i da nema završili s politikom, bume se mi vrnuli na mužiku, spomenuo sam tijekom razgovora kak si postal od vrhunskog tenora si postal još bolji bas. Koliko pa imaš uopće raspon glasa ti? Pa gle, ne znam, furt sam bil... Ne da se zmeriti. Ma ne, kak ne. Još uvijek funkcioniram na nekakve 3,5 oktave, s time da... Whitney Houston. Kak više ne pjevam tenore gore, inače sam još imao cijelu oktavu gore sa falsetom, ali ono kvalitetan falset, gdje si mogao se stvarno... Svaka čast, ali veliju da je puno teže točno i kvalitetno i dobro popjevati duboki bas nego prosječni tenor. Da, je. Pa da za kraj prije nek odjavimo emisiju da demonstriramo jedan original sa bumo zvali Rajka. Rajko! I daj nek mi telefon donese. Bumo zvali Rajka da uz pratnju Rajkovu na gitari nam odpopjevaš barem par taktova, ajde. Par taktova. No. Juci, hvala ti kaj si došao. Nema kaj. Hvala kaj ste ti zvali. Si čovjek s kojim bi se mogli 3-4 bure spominati svaki tjedan. Da, mogli bi se, da. Aktualnim temama, da, ali evo, malo smo predstavili ovim mlađim generacijama koje možda nisu pratili od početka tvoj rad. Nič, evo nam Rajka. Rajko, ajde. Dojdite sad vi da
Oj, keke svim bliže sadi. Odite vi jednu odpopjevati. Ja da stoji sedem. Ajde, boš malo brundal Pa polje. nije to mi srce od tih dubokih tonova. Nemo. Drage kajkove i kajkovci, pratite nas sikom i sklisnite dolje one subscribe na YouTube kanalu. Lajkajte sve naše stranice i dođite Šumsku vilu kad bu vam se dale i kad budete bili cajt. Zovite, pišite. Da, zovite. Ej ti Pere poštar duje što voli da se štuje. Tako je. I Šumska vila BV. Je. Ajmo, dečki, bas. I was born under the wandering star. I was born under a wandering star. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight I didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Idemo na one. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star, a wandering star. Živeli! Živeli, ajde peć mesa. Idemo jest. Je.